ti masakbayan. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat akas CEO. Tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga min ti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya Diyoson, mami? Di mo kayat at nga danda ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apa yan Laika? Kaslad da parikot mo. Takod-kudong pa'y day taulong, hindi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamanu alawas, pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daitan samot ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka de. Pagdagusam nga, kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto, iti pag-ababangan ti gayam ko, nang. Hagan anad ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan at trabaho ti serkak, nang. Narwam kamutkit di iti rigat, anak ko. Kabaalam da ita. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabangat mo tan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditan? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga trabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agi amanak, Sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito'y pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho dito'y. Kas iti arwatem ti rumbang, ma'am?
Ti makit-kita ti pusag kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina da ito eh. Apay akas tatilangam. Ha? Mayat mo ti ayos ko, sir. Diyak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa yadamagan da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ah? Ay, sige, sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting nyo iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Ada ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga ro dapi manaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa kiti akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka, istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maanusam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada i-JHR, dito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagaro a pumasaka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagen? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangininsulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turag ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamat gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. And saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas jay dayja a probinsyana. Amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita ton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kaya ti panagkawkawas ti babae. Nako na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir? Si kagayam ti imbaga ni Laika akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawag. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay? Kunak no ni Carla itay ti adda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer? Tapno amok ti aramida? Okay. Barang no nalaklaka ang makasuro ka. Ngayam dagiti immuna clerk.
Saan ngamin ati trabaho datin into na renda, no di kat siya? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into naranda, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Diakman amo iti daydi a lalaki. Baklan sang. Bakla nga ta? Padasam lang ta pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta, clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, clerk? Napintas ka. Ikagumaam kit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka ka din iti trabaho. Wanang, may saat a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod anak ko. Sapay ko mata nasayaat day ta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y matanang rugi. Pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Day ta maditi aramid na tiliklikam. Maymayat matlaang tawan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga papira. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Addaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag dyan nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtap. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mo't siguro apa tilamisaan mo? Kat siyak ti mang punas? Apay di mo inraman a pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Saan ka makauawat? Awan among! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan sir, iso na sapak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon code dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka di nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makita mat diti computer ko. Sige sir. Aday ta? Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Agkape kayo ka di, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu adwa. Saan mo ta pinapanaw ni Sir J. Kabarbaro a Clark? Day ta nga rod ti ururayan mi kanilay ka mapasama. At dan samot milagro ang mapaspasama ka. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Amangan no napuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kaano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Sigurado apapanawan naman in dayjay. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kaano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Angam, nagsimple mo't launay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Angam saan mat?
Saan ko ba'y kumapastrakan day jay, iti damo na timay. Ngamadlaw nga damat utag ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagaw. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayan. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanyak no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ignorante ka talaga. Party ka dilaang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay, bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Iba, tanakitam ti kinapintas ko. Awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Perta. Madamdama pa'y siguro. Kanayan ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga ni Sir dagiti kabarbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka-meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam hustumat na nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Saan kumot na dinamag? Si kamot kan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mat sir? Sa anak mat amasikog. Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagiti tinalpas mo anayan code. In-connect kon iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo. Gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay agi probinsyana. Ha? Masuro na. Agpadadangaro, dadidaan mo ti mota. Awan lang amin ti di kay ibagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y titela day chay. Uray nang nina. Taimbagakit din gay boss. Ano ka masikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo ta ibaga na ti kasta? Ay, makapasuron day a tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mo't nang. Uray ka na yun anak kami ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho, wano gapuana. Nasaya at matngarod no kasta.
Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga ron kita nga imisam. Di nang samot ako ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaan ti umuna nga umisam, sakbay nga isamak na. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Adaing pauin ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti si daan kan masapsapul yun, nang. O sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di, ma'am. Sa anak ang nagkamalian ang alakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kenkwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga miti nakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day tama kagapo, ma'am. Ti kang runaan, ti kagura ni Sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid dayta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak anag bidot anangalakan ka, akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpaisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak kiyo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Ay, anya ko mama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di ti imbaga? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, Sir. Good morning. Daman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adi na magyo no tumboy, Sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, Sir. No ti klase, ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas, ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, Sir. Mabalin ko akit dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, Sir. Agpay sumat ket iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto. Ha? Anya ti kunayo, Sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, at da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat.
Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyan. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Awan ka is ka na day ang tao, tapno pagsaritaan tapay. Unmat kit dia. Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko man, Mami? Isungarod ako na nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwana iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan kwa na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan pa di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di namat dinamang. Sa may sa, itala ang matay po. Abay nga da ka di talamisan ni Jasmine. Ingkay di lamisan mo. Takitaan da kiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpaskon. Adamat na dita computer yo. Good. Masapol ang makita. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. Adayng tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da iti amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito'y akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito'y syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto? Idi imbagak nga dain lutok ka naimas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad cooking ni Luciang. Kat, inted mo ka di? Saan, Mami? Nambarak? Idi inruar ni Luciang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabanglo ka naimas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa niya, Mami? Dayta ita ti panunutag analaing. Masapul nga agbalig kita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta mapanunot yu, Mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig kita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw day jay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni Mami. Adda flower vase dito ay nga dakarga natin. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss.
No punasan ni Jasmine tilamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit dit, kat mabasa dagiti papeles itilamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumar pa dito. Madamdama, adan nilo siyang. Nasaya at met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumra ka. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna kay opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles itilamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na ka no isimpa dagiti papeles itilamisan ko. Apay nga taan na sayrak iti pinanawan na. Di na ka di kayat, ti makikuyog kanya. Ay, sir, good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles itilamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Agkuyog tama pan ijay office. Itay ka kanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles itilamisaan ko. Ay, kwa, inuray ka pa nga min, sir. Nakitak matakap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Inanawan kit din. Bastos. Daras tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay ikabil da iti nga to ti flower vase. Oh, ano pinapasamak? Ay, inalamig mo. Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinangikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaanasagid? Alangan mat ani sir tinangikabil. Jasmine, agdardaram ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga kabil da iti nga to ti flower vase. Kita matay. Ha? Saanan, sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito. Ha? Yeg mo, tapunasak tada. Saanan, sir? Siya kon timang punas. Siya kon kunakmat. No di mo pa'y la ipapunas ka na ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina kiti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir? Natinag ti flower vase ket nabuong. Flower vase pa'y day di mamaday jay. Pa'y anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti nga to ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ne, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matanapudot, tada aircon? Sir. Mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y kumanga imbagam. Saan tayo kumang-anatan? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro.
Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Jak ni namnama amalipatak, sir. Basta ti amot, kat amang ano na ingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak ijay CR. Jak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may saagon daw ay. Ngem no at dapay saan ko akayat ama aramid mo. Iktaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yung. Nagsingpat kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga main, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakanoa makita. Padasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir? Mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yun? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko man. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan ngamin ti mga ramid kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman nakiti pang malubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat man. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo amo ti dagduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay kumarod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumangpeta. Rumpang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasik ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana Taadda ka baelak, asaan mo akabaelan? Agmano aknang. Hada kamot kaya mon anak. Apay adi mo imbaga kasi nabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod sorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw? Intan ija ayan na, barang sumaranta. Wad na, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min, adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa. Tapno baka make up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo. Tawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tubat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kasandag iti empleyado. Isungarod nga ikagumaam.
Aramidan tati amin. Tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rudan, mami. Agpapintas saksakbay asumangpet ni Sir Sanjo. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mo dagiti pirmaa? Ay, sir, kunak no saan tayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin, tatimat agmamaat. Ay, sige, sir. Isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin, timat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo amaartapan? Adamat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make up ti saritaan. Ta saan ket nga rod nga ag-make up? Natural, ti pintas na. Jakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulaan mo tinakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mat ket di ni Carla Aldaw lang mat ti inunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day di a Carla. Gapu iti panakabuong ti base. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pay laeng, tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noon yakat at tinaknakan na, tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na lang ngayon subli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into na rin. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pay laang amadakamat tinagan na. Madasakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu akasurun ko day jay alosyang. Noon niya nga tati addakan ko na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alosyang. Jasmine, sika ka din day. Siyak dito sir. Saan ka di anak kalib pay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro da iti rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nang? Di mo pa imat inyen code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyen code ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangpet ni Jasmine. Jasmine la aminan? Makapasword? Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kaslakas nga rod. At nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tang agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo, tapno amu tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sabagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo ng empleyado. Ay, nabambanyo ka.
Ado ti inaramid ko ija opisina. Awan ngamin kadwa. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa, tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti inaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na, kunap? Wan, mami. Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga ron. Uray ko numaban ni ita. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hingam adayumat ngamin. Sagpaminsan ka lang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo, padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay nga to ti sweldom. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo no maigasatam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo ak manan, nang. Anya pa'y nga ro. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknat. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapungat, tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babay. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babay. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayat. Kayat ko makita adagos. O sige, pakitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Ne, Laika, agdardaras mo tapi manaw ni Sar. Anya ti inala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bioditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan nukas jay nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga ron no apay. Amangan no kayat nalaang amaamwan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinitanan dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaammo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibasbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo dahi tar aramidem. Adala ang awagap. Uon sir, matungpal. Agawaan. Rumuarak biit. Nakapsot ti signal dito yung unit iti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay.
Di ba yung data ni Luciang? Apa dito eh? Di ka di cellphone number ni Luciang ti sinakar na dito eh? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Ah. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateng, no sa dino tinangalag iti number mo. Damagak lang, paano ka agsubli dito eh? Kuna ni nanang asa anak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka agsubli? Kasama timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka ko. May kawa, manipod di ka makikita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka magkabraba, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dito. Tao may kasukul. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawag ta inawagan na. Ha? Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanusukunan dito'y. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit de. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti boss mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga rod day tabos mo. Ta ijay ile ti pagsabatan yaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir? Mabalin am-amuan? Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyal. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction ko nga aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga adda importante ana pa no. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni Sir Tibayo data ni Losyang idi kalman. Idi kwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ije probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamat ni Sir anapatag kano ti gagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni Sir iti oras na? Wan matkit di naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga, saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Mas daawak man, mami. Apay ti bayo data ni Losyang nga aday ti lamisaan ni Sir. Napanain nalaki nilay ka. Di ba yu datang? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo katawan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madinsamat da ito yan. Madasamat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni tiiling yung bagam. Pagkitaan bikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag-isungan. At pagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsyayo? Ada ka di sa bali ang ginagara yo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Adda ka di sa bali ag ginagarayo dito ilimi, sir? Awanan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamasda? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas daawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yun. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakil mo. Naapay, sir. Anya ti gagarap kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Isungain tayo kuman. Mas daawak, tanag out of town ni Sar. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka diti imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsiddaawak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya agapong. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang kit di Maburbur tsa anak, kadagiti mapaspasama. Nagsubli ka, anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko, nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, Nana. Landing itek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apanang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamana kit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaangan may. Nasaw ngamin ni Jasmine, ano mabalin, kat diyo kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin ije syudad, sir. Mailiw kami, numabaya ka saan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli, ikak iti binulan na bakasyon na, tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, Nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanya. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin, umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga ti bus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing pati bus mo. Nang runa do umisam. Italaan mo't anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti pa nagbiyahiyaw. Agyaman kami nang, patuluyan mi nga rudan. Bye-bye! Agan-anad kayo. Itulod kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kanto iti opisina, tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko, taas si dagmat. Saan kan nga umulog, itulod kan? Nuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it, but welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang arod sinundod iti probinsya, ituludak pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde abalay. Agyaman akmanan, sir. Sige, sumaruno ako na adagos di opisina.
Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirma a papeles ijay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon itinaranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungay. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simmangpat manipod ije probinsya. Una, tadalakit nga ruday. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini sir. Ay, awan ka di kadwa na simmangpat. Awan mat. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adlakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimrang? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay nagsinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabannog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir? Maamuan tayon to dayta. No makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi-impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iji probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wan, ma'am. Mas dawak nga rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman, ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak mat, ma'am. Diyak mamati ngam napasama kan. Apay kasta tilaga managawid. Apay pupudot ka. Kasano kit adanday di alos siyang makapaasab. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural la sumrag ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya? Napan na sinundo? Kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siya. Day tangarod ka? Asino kumaday di a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo? Nag-night trip dapay ka no? Ay, una yan. Adda nga taimpakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuman naman. Nagpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni Sir iti asino man nga empleyado? Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Dayta ti padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Ngam, kanayon apapanawon ni Sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da ka no. Kaguran na ti babae ang mangaram kung kwa na. Nababa ka no a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sir Kaguran ni Sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan.
Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mat ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga nagasat. Kas jay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Way nga rod, ado ti mangkat katawa ken kuana, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, sumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kas jay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day tamami, ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Tapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti tramahom, mahikawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmet sukunan o kas iti inaramid na kinilos siyang? Naaramid ng tupay iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas ken nalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam alib mo. May saalawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Ginamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isula ang ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Agrubot ta nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isula ang ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di na kapay pinakitaan iti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada a matyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging ga ita? Katawa pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na. Tapno siyak pon. Sa bagay, husto ta ko naman. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Amangan no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldo.
Mayat ti agbakasyon. Numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko na, adya kahit ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali ak man iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasama. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir, ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kadipay ti may sa alalaki, asukunan ti may sa babae. No awan panagayat na. O, alaman. Masapul atong palag ting karik kininanang mo. Adya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay kumakabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carl, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatirayok ka pa, sir. Saan ka apat patiray o ka? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mo't gayam ti boss mo. Ididamo mi kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang. Manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na. Makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya di tan-a, nang. Tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. Adatan dito'y probinsya yung mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumat. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang aprobinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma prutas. Adapay longboy di tasakaan ng titurod. Uwan, mami. Presko ngagpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tilaang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Gamijay mat ti ayan ti prutas. Kapilitan amagnata tapno makaalata. Nalpas mater aramidan ta ita. Mapantaman ni kantin? Anya ka di ti kayat yo, ta inaklaanan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayat na. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itakla nga kidaw Di na ka di pa gusto. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton ti mangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapukin ka. Ma'am Laika, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ha? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masa umilaang mat Naghasat ni Jasmine. Numadanda iti relasyon kini Sir Sanjo. Talaga anagasat.
Naibagak pa yan dayta ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni Sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaritaan tayo. Ha? Intayo kit din iti trabaho tayo. Rumordan iti kanting. Intay umatan iti trabaho tayo. Kabalamat nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. Nadaman kitawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka diya din ako nawagan iti sir. Ha? Anya lang ang tibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. E dinto tamay sa akla ang clerk. Bayam lata ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin na. Ngam adda na isang sangayan amarikrik-nakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko man. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di tada signal na. Tapno mangag mo no umawag. Isong adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag kan kwa na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Adan sakit diferensya ti mata na kunakmanen. Makita na nilo siyang. Ngam di na ka makita. Kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kon, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alos siyang no makasubliak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbaligit ay iti panggap ta. Tubang dayjay a babae. Alamat din na, Jasmine. Sungbatan na ko. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang ang nagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan na. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamano pay lang ka nito. Itanaan. Ang mga nagbahaliw ti panunot mo, kat pumanaw ka. Promise, saan na ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramida, tapno sungbatan na kitan. Kayat mo, taipukkaw ko dito yung kumpanya, nga ayatan ka? Ay, saan mo maramidan day ta, kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon, ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan na. Nangagmamat gayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Ay, jak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat dito'y. Ay, sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangag ko ti saritaan niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadata. Awagamon, tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito unang. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan nyo saan kami ang makasangpot intun bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ah. Tapno ipaka
amo anarigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, ikuha, sir. Ika gumaak ti sumangpet. Remedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabaho. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyot ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan ang masayangan ang mapukaw ka iti opisina. Agawaan tati agsubligay syudad, mami. Narigat agbirok iti trabaho. Napaay ta ka din, iti panggaptakan ko na. Ado dagiti insuro yung ngam puro matpalpak, mami. Awan lat di kay maisursuro. Kurak namin, no epektibo. Sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Una, anya pa niya nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine, ngay kang ka pa iti may sagundaway. Ha? Naaramid mo dayta, Jasmine? Amo ka narigat agsapol iti trabaho. Sayang mo ti panagkadwata di ti opisina ni Sanjo, no agsina ta. Sanjo, kun kunamlatan? Da kamin kini Jasmine, isuti type ko, gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti may sapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasayaat mo't gayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di? Kabayatan ti kawan ko. Isuda gayaman kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksan, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo? Uwan, mami. Agpayson samat tay kunada at agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak kadat na. Leksyon da ito'y kadatan. Anak ko, madigayam ti agpanggap iti dakas, iti pada na a tao. May kayo masyar, anak. Sir. Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Da kamin kini Jasmine. Anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyana. Nanang, awan dakas na. No probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayong agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana.